ngaleli thuba aphinde asinikeza lona. Hallelujah. Amhlambe nje before uqhubeka mangabuza nje kubazalwane nje ngeke ngikhome ngibuze nje ukuthi ever since siqalile from Monday sifundisana about spiritual gifts, yini into esingayiphawula esingayisho ukuthi no sifunde lokhu nalokhu understand lokhu nalokhu nanokuthi ebekade ngingakwazi manje sengiyakwazi lokhu. Asibe nje naleyo ngxoxo leyo bazalwane, nginikela kini ngegama lenkosi. Amen. Angeke ngikhombe ukuthi bani uthini nje mawuneto nje ungafuna ukuyisho ngasukuma usho gama likaJesu. Amen. Amen. Usengilahlelekini bazalwane. Smile. Yes. Amen. Ngiyabingelela bangcwele egameni lenkosi uJesu. Amen. Ngakusho mhlambe engikukhumbulayo ukuthi kusuka ngomsombuluko sifunda ukuthi sonke njengamalunga webandla sizalwa sinazo iziphiwo zikaMoya oNgcwele. Lokho kufakazelwa incwadi kaJeremiah uma athi useseyihlwile esiswini sikamama. Ngakwazi ngase ngiyagcoba ukuthi ube umprofeti. Manje sonke singabantwana baNkulunkulu sinazo iziphiwo zikaMoya oNgcwele. Okwesibili mhlambe ngikukhumbulayo kwaizolo ukuthi kumele sibe nentshisakalo noma ugqozi lokuthi sisebenzise iziphiwo zikaMoya oNgcwele, futhi kumele sizinatshare sizikhulise iziphiwo lezo uNkulunkulu asiphe zona kuze zisebenze endlini yakhe. Amen. Amen. Omunye angathini bazalwane? Amen. Iziphiwo zikaMoya siphiwe ukwakhiwa kwebandla, ukuthi kwakhiwe ibandla. And then also bengingasisho ngesiphiwo sami ehlekile yabo. And umfundisi wathi said izolo uvula amehlo because ngiyathanda ukutshela abantu ngoJesu about uNkulunkulu, but sometimes ngikhuluma umdlala yabo. Uthola manje wena uJesu wena, like ngiyathanda kakhulu ukukhuluma nabantu about Jesus, but khona manje ngizothatha serious and I'm going to pray for it. For isipho sami ukuthi isipho sikaMoya oNgcwele sakhulekelwa nasheni ngifuna uqamba manje bengingakhuleki nje for gift yami. So khona manje and bengasi isipho sikaMoya oNgcwele bengasithatheli ukukhuluma iqiniso yabo, but now into engizoyikhulekela and into engizothatha serious ukuthi endlini yenkosi kwamele sisebenze njengelunga lomzimba kaKristu, because uma ngingasebenzi isho ukuthi khona la emzimbeni kungafunctioneki kahle khona because of me. Ngathi ngalokho uqhubeka yazi. Amen. Omunye ngathini bazalwane? Yes, babsam. Two things. One, the Holy Spirit is the source of spiritual gifts. Yes. And then obviously it must be a local assembly that is fully functioning in spiritual gifts. Amen. 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 Abanye babhekana behlala bathi khoma mina mfundisi. Bathina abanye bazalwane. I love the example about the soccer team. Yeah. Each person must play in his or her position. Yeah. And we have different roles for each position. So it's the same spirit from God that gives us different gifts. Amen. Amen. Kaitsedi. Amen. Spiritual gift is not for myself, it's for the body of Christ. And if I get so as a child of God, there are some people who will suffer because of the position. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ukhona umunye oqhini. Ngathi sesisho sonke ne abaningi.
So wena banqale njengoba ngisho ukuthi the aim ne ezinye zezinto sizibona zi-complicated kanti kuhle to simplify them. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi this is not the last time sikhuluma about this topic or this subject. Hallelujah. Ngoba we also need to understand futhi ukuthi zihamba ngama-groups. Hallelujah. Ngama-category. Yabona ke zihamba ngama-category but ngiyacabanga ukuthi sisazodiscussa lokho further. Hallelujah. I don't think ukuthi mhlambe sizokwenza lokho namhlanje. Amen. What emkhulekweni wami kulo mkhuleko wale 3 days, my desire was ukuthi sonke sibone a need yokuthi siyadinga ukubona izipho kaMoya zenza njani zisebenza, and to bring into our attention ukuthi akekho umzalwane okumele athi hayi mina isipho sami angisazi. Sonke uma sisindiswa uNkulunkulu kunento ayibekile kuwe, a gift ayibekile kuwe. And now umoya we-competition ngiyacabanga ukuthi yiwo nawo uSathane awusebenzisayo to undermine i-gift uNkulunkulu akunikeze yona, ngoba at times ama-gift amaningi eswa-appreciate-ayo ilawa wabofundisa uMabaso wokuma la. Hallelujah. Ashumayele. Hallelujah. Bese kube ngathi wena ongami lapha eyakho i-gift njani ayibalulekanga. Now what I want to emphasize namhlanje bangcwele ukuthi i-gift ne-gift sithi iqhamuka kuMoya Engcwele, it means ayikho igift engaphezulu kwenye. Amen. That is why ukuthi kunalo moya osokhona these days. Hallelujah. Wokufuna ukuveza ukuthi mina RP Mabaso ngigcotshwe kakhulu ukudlula baba unkomo. Ngikhumbula kukhona omunye kwakushunyayelwa makushunyayelwa kuyashunyayelwa abizwe ulo shumayelayo ukuthi azokwenza i-altar call, yabo. Makambiza azokwenza i-altar call, angithi umbiza phakathi kwabantu. Makambiza phakathi kwabantu uyaya makathatha i-mic uthi kuye hayi phela mina senya apostolize angise evangelize, yabo. Makama lapha yana ubiza mina. So cela umfundisi Mabaso esa sokwenza nama ngithi angazi ukuthi ya apostolize na evangelize nyala isathokole beza abantu. Hallelujah. So now after umngcwabo lo obize lo uthe phela yasi inconfusing i-statement isikazibani ngithi uthena kasa evangelize kanze njani saya apostolize. Now that gives us a picture now yokuthi this person engqondweni yakhe sakazi elevatile ukuthi uapostolize akufani nani nokevangelize, meaning yena sakanjani sekakule level. Now it becomes dangerous uma izipho uMoya Engcwele asiphe zona bese siziclassifya ngobukhulu. Ukuthi mina makuthiwa evangelist Mabaso ubaba uNkomo kuthiwa apostle Mabaso, therefore ubaba uNkomo esibone enjani bazalwane emkhulu kunani ngoba mina kuthiwa bani mvangeli. Now when siba nomqondo onjalo bazalwane ngiyayithi umqondo onjalo it's a sign ukuthi umzalwane uhlaselekile. And uhlaselwe umoya wani we-pride. Ngoba when we understand ukuthi uMoya Engcwele is the source of all these gifts of the Spirit, hallelujah, meaning lithi izwi uye osinikeza njengokuthanda kwakhe. So and now I cannot undermine what the Holy Spirit has given you, hallelujah. I cannot undermine that. Because when I undermine the gift to Moya Engcwele basically
undermine abantu bazalwane umoya oyingcwele the giver. Now this mentality yokuthi iphiwo noko zaba ngama levels isakhona bazalwane, it is not biblical. Every gift of the Spirit injani bazalwane is equal. Amen. Now when we elevate these gifts, these ministries, these offices, we find ourselves now ukuthi uma babukhata uzoshumayela ne bese uthi bazalwane ngiyalibonga ithuba engitholile as I'm about to serve under the anointing of Apostle Mabaso. Now lamagama lawa bazalwane azwakala ngathi amnandi, haleluya, azwakala ngathi humility ukuthi hey useva under ibazalwane i-anointing kabani ka bazalwane. There's no one who serves under i-anointing yomunye. Because when we have that mentality, ngamanye amagama sithi the highest anointing or the highest gift in this local church i-gift kabani kaMabaso. Yes bazalwane, for the mere fact that I am the pastor kuleli bandla, hallelujah, ngokwe authority nangokwe assignment we may not be equal, hallelujah, but it does not mean ukuthi my gift is more special than yours. Uma now useva under the anointing, basically you are saying loku hey umoya engcwele anginikeza wona kunjani, hey kuncane. Amen. Am I making sense? Amen. So now we need to understand bazalwane ukuthi when the Holy Spirit give us these gifts, injongo yakhe, it is not to elevate our names. Injongo yakhe, it is not to make us famous. Hallelujah. That is why ukuthi there is so angazi le pressure ivela kuphi ebandleni lokuba umuntu nomuntu aziveze ukuthi mkhulu kangakanani. Kula esovela khona nokuthi ningasathi Mabaso senithi papa nisekhona bazalwane. Sonke lezo zinto lezo bangcwele izinto ezifuna ukuveza ukuthi ubani mkhulu kangakanani kunomunye. Kanti emzimbeni kaKristu kukhona le ntshumayelo engingashumayela ngayo kwaku namandebele ngikhuluma ngokubaluleka kwezipho zikamoya. Ukuthi izipho zikamoya la emzimbeni angithi lithi izwi singamalungu omzimba kaKristu. Yes. Now amalungu omzimba bewechomelana mina ngamehlo ngiyabonisa. Hena ngisandla ngiphatha ngami izinqa bathi bona marabo. Izinqa mazabathi hayi thula wena. Ngoba sinjalo bazalwane zidelelekile. Hawunjalo siyaqhoma lezinto ziyaqhoma izinqa mayikhuluma kuthi wathula wena. Ngelinye ilanga lo muntu lo wadla saqala isuku. Angithi singamanje safanele isebenze. Zathi singanese ngishayitoyito angithi mina ngibalulekanga. Uyawazi bazalwane uyasadle sise sikuphatha ubanje amakrempu umzimba wonke. Lese sifuna ukuthi hamba uyorelieve manje, haleluya. Umzimba wagula, umuntu waya endlini encane, izinqa zathi angithi mina nginjani, angibalulekanga, angiwenzi umsebenzi, zavala. Until sonke lezinye izinto senza njani zamneka sathani man nawe sesiyabona ukuthi njani ubalulekile la kulo mzimba la zathi sigama nibona ukuthi ngibalulekile ngizowenza nami into ezalwane owami umsebenzi. Now when I made that illustration I was showing ukuthi nalezipho esizibona ngathi zincane zinjani bazalwane zinkulu ezenza njani ziyasebenza nazo. Kune
responsibility, I'll be short, kuna responsibility to every one of us who has been given lesi sipho sikabani sikamoya. Asifundeni incwadi kaTimothy wesibili, chapter 1 verse 6. Second Timothy chapter 1 verse 6. Ngicela nisifundeleni. Or nifuna ngibize theology bazalwane. The second epistle that Paul wrote to Timothy. Sifundeleni bazalwane seyitholile chapter 1 verse 6. Yona kwana ka tsela latela. Ka baka leo le jwale ke sa o hopotsa. Kisetsa jang? Kisa hopotsa, yes. Ho tsosa mpho ya modimo e leng ho wena ka peo Ho tsosa mpho ya modimo ya modimo. e leng ho wena ka peo ya matsoho a. Amen. Ithini ngesizulu sisazoyifunda nangesilungu. Ithini ngesizulu or ngeXhosa or ngeSwati. Ngenxa yeso sizathu ndiyakukhumbuza ukuba usivuselele eso sipho wasinikwa nguThixo. Okay. Ngiyakukhumbuza ukuba wenze ntoni usivuselele esisipho siphiwa ngubani nguThixo. Ithini ngeEnglish. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying of... To fan, remind. Ngamanye amagama, uthi Paul kuTimothy, Timothy, I'm bringing this into attention. I am reminding you. Now, do you remind umuntu into angayazi? Every time when you remind someone, lo muntu omkhumbuzayo, okusho ukuthi lento omtshela yona wenze njani bazalwane, uyayazi. So now, lana siyathola ukuthi uTimothy from this place, hallelujah, uTimothy knew ukuthi unani bazalwane, une gift kamoya. Now, uPaul into ayishoyo kuye ukuthi ngiyakhumbuza ithini ngeXhosa ngathi mnandi isiXhosa. IsiXhosa mfundele ntombi. Bosophumile skisi. Ngenxa yeso sizathu ndiyakukhumbuza ukuba usivuselele eso sipho wasinikwa nguThixo. Usivuselele eso sipho wasiphiwa ngubani nguThixo. Now it means from this phrase ithola ukuthi the fire is already there. Now uTimothy yini into afanele ayenze bazalwane ukusivuselela. Hallelujah. Meaning this gift to Timothy was already existing. Nami ngizokhuluma njengoPaul. Khonphani inkomo. Lesisipho sivuselele. Amen. Now, when God speaks as regards, uyabona ukuthi uTimothy akuthiwa hamba uyosithandazela lesisipho ukuthi sibe khona. Is already existing. Njengoba si-exista nakubantu bazalwane nakuwe. Now, you need to understand ukuthi the gift is there. The Holy Spirit has already given you the gift. Hallelujah. Wena okwakho wenze njani ukusivuselela. Hallelujah. Uma uvuselela isipho, ngamanye amagama, you are recognizing ukuthi lento engivuselelayo injani bazalwane ikhona. Ngiyaphinda bazalwane, lesi sipho sikamoya senjani bazalwane kubani kimi. Yazi at times kunezinto esizifuna le kanti sikuphi zila. Now, from what
nithi thandaza manje based on what I've just said. What will be your prayer? Bua gape I said. Ke tla rapella gore ke Modimo a mphe matla a go tshosetsa gift ya. Oh, au kopi tate Modimo au fair gift. Asimkela ukuthi asiphe. Simkela ukuthi enze njani? Ayivuselele. So now ngizokuhlawulisa ngizokufayila. Mangibuza ukuthi igift yakho kamoya yini bese uthi wena hey yaza ngiyazi ngizokufayila. Ikhona. Manje sifunda ngespirit sani bazalwane se ignorance. Ukuthi the spirit of ignorance yiso esenza ukuthi sibone ukuthi izipho ikamoya into enjani bazalwane into ekude. Bangcwele. Uma mina ngizokhuluma ngelimi ne mangisindiswa nganginento yokuthi into yabantu abasaba neminyaka abasindisiwe. Now ngelinye ilanga siyathandaza. Omunye naye osindiswe khona la emvuselelweni ngimuza sekathandaza ngelimi. Hayi ngamlinda ukuthi kuphela inkonzo. Baphela inkonzo nyamlanda. Ngithe sokuthandaza ngelimi wena usithathe athabe lokho ngithandaza ngiqela kuNkulunkulu. Hawu ngathi ke siyacelwa wathi bentana hayi nabazalwane ngaqala manje ngaba nabazalwane the desire ngoba sekubonile ukuthi normal lento yenima yikho kude nami ngiyaqualify kwenze njani ukuyithola. Now I started praying nami mayigcwele wangibusisa ngeke ngikhohle bazalwane kwakuyi 21 ezika August ngo1999. I will never forget that day. Hallelujah. Njalo makuyi 21 zaka August, hallelujah, ngenza birthday. Nisakhona abantu. So now you need to recognize bazalwane ngesibethelele lesikhonkwane, hallelujah. You need to recognize ukuthi the gift is in you. The Holy Spirit has already given you the gift, hallelujah. When okwakho to pray ukuthi God lesisipho ngipersona ngenze njani ngiyasivuselela, not phela ukusivuselela kodwa sibe njani bazalwane asibe active. Now, this gift, it simply means you've got a divine assignment that God has given you. Uma sikhuluma ngegift yakamoya oyingcwele ihambisana nani bazalwane ne-assignment. Because there's no spiritual gift engenayo ingcwele i-assignment, meaning when you say yeah teacher, meaning that office of teaching ihamba nani bazalwane ne-assignment. Hallelujah. Nisekhona bazalwane. Ngicela sifunde 1 Peter chapter 4 verse 10 ngiyamthanda manje. Asifunde in 1 Peter chapter 4 verse 10. Asifunde bazalwane uPeter useduze la Exodus. Kamo neo ai abitsweng e leng ka teng a no sebeletsa ba bang ka yona Phinda futhi le emong ka neo kamo neo ai abitsweng e leng ka teng a no sebeletsa ba bang ka yona. Aha, funda lapho ngesixhosa. Wazi ukuthi uzonzolo ngokufundisa ngesixhosa. Nasekuseni emthandazweni ka3 akufundanga ngesixhosa. Umuntu onikwe isiphiwo esithile nguThixo makasisebenzise ekuncedeni abanye. Ngiyezwa bazalwane. Amen. Uphinda lapho engathi ezoshumayela ngesixhosa bazalwane. Yes. Umuntu onikwe isiphiwo esithile Umuntu onikwe isiphiwo esithile ngubani? nguThixo. Makenze njani? makasisebenzise ekuncedeni abanye. Makasisebenzise ekuncedeni abanye. Meaning each and
wanikeza uThixo ithe hamba nani bazalwane ne-assignment. And that assignment lithi izwi umuntu nomuntu onikezwe nguThixo lesi sipho makasisebenzise ukunceda abanye. Meaning a gift that you have lesi sipho, hallelujah, osibaselayo, hallelujah, uthi uNkulunkulu leso sipho leso masenze njani? Masisebenze. Iyabuza igift inendlela ukhuluma naye ithi gift yami ngicela usebenze. Hallelujah. Mayenza njani? And ayisebenze la uNkulunkulu afuna enze njani bazalwane? Isebenze. And in local church indawo yokuqala le gift oyinikezwe uThixo ukuthi enze njani? Isebenze. Yo, phinda futhi Ntombi elangibusisa le verse. Phindi sengizodlula. Umuntu onikwe isiphiwo esithile nguThixo makasisebenzise ekuncedeni abanye. Hallelujah. Makasisebenzise. Now, uma usebenzisa lesi siphiwo osinikwe nguThixo, senza ntoni thina? Sencedakala. Sencedakala. Akekho umzalwane ebandleni osebenzisa isipho sakhe thina senza njani bazalwane singancedakala. Ngizosho nje isinto esimple. Uma sesihamba bangihamba ama-conference abona ema-conference ngizwa abantu bathi hey baba ebashumayela sakulandela. How ningalandela bhala apha ku-social media kwipage laseMamelodi West masiphuma enkonzweni senze njani siyafika basibukela abantu bazalwane. Why bangibukela? Kunomuntu osebenzisa ini? Nganyeza bazalwane. Kunomuntu wenze njani? Ukunceda abantu. Uyabona ukuthi akuncedakala baseMamelodi. I'm telling you, as far as kukhona umuntu wasevenda wathi every Sunday I watch you, abanye bathi siyakubukela abancedakali. Bancedwe yini bazalwane? Asike sithi ke bengishumayela ngithuluke lesi sipho singekho bebezoncedakala abanye. That's not your time to get example as simple. It shows ukuthi asikho isipho umzalwane asebenzisayo ebandleni esenza njani bazalwane esingancedi abanye abantu. Amen. Now it means lesi sipho onikezwe sona ungasithatheli phansi. Ngoba sinceda abantu. Hallelujah. Nami ninokubona ukuthi yamani ziningi izipho zabazalwane ezingincedayo nisekhona bazalwane. Now, number 2, uma kuthiwa what does it mean? Ukukhwezela lesi sipho to fall into flames or to stir up this gift. Hallelujah. It also means maintaining a living relationship with the Holy Spirit. When you are falling into flames, the gift that God has given you, hallelujah, you do that by what? By maintaining your relationship with the Holy Spirit. Hallelujah. Uyibonile ubaphisile ukuthi yaphela ipetrol. Nisakhona bazalwane. Hallelujah. So now, when you are maintaining this gift, hallelujah, you cannot maintain it without umoya oyingcwele. Hallelujah. Now, when you are maintaining your fellowship with the Holy Spirit, hallelujah, that fellowship with the Holy Spirit helps you
moya. Ithi amen. Amen. Now, these gifts, one thing that we need to understand, ukuthi they operate effectively when we remain connected to the Holy Spirit. Why? Ngoba this gift, umoya ingcwele urelease nani ne-anointing. Amen. Urelease nani bazalwane ne-anointing. So now, these gifts, they work effectively as long as we remain connected to the Holy Spirit. And how do we remain connected? Through prayer, worship, and obedience. Fellowship with the Holy Spirit. Remaining connected to the Holy Spirit. It makes your gift to be what? To be active. Hallelujah. Now into futhi engithanda ukuyigcizelela. Exercise the gift. Exercise the gift. Now, kuma early stages of exercising the gift. Yes, angaba khona amaphutha. But from la maphutha la wenza njani? Uyafunda. Exercise the gift. Just exercise the gift. Simple. Yes, Johnny? Exercise the gift. Hallelujah. Ngoba, when we don't exercise the gift bazalwane ayikhuli. Because ukukhula kwe-gift kudependa ekutheni iyasetshenziswa na. Underline lokho. Ukukhula. Meaning, each and every gift in a potential yokukhula. It must grow. And the gift cannot grow if injani ayisetshenziswa. Ithi amen kube mnandi enkonzweni. Amen. Igift enjani bazalwane? Yesetshenziswa. Yabo le handkerchief lengiphethe le azange ngiyithenge kwaba igift mzalwana la enkonzweni. Namhlanje nenze njani? Khuluma nawe ukuthi igift iyasetshenziswa. Isakhona bancane. Now, ngifuna ukugcizelela lokho. When you are exercising your gift, there's a room of improvement and growth. And that room of improvement and growth, iyafika nangani bazalwane nangamaphutha. Ngiyathi first time ne ngiqala uku-interpreta ilimi ngaqale ngazisho ilimi ngangisathandaza yabo. Hawu mina ngithi ngiyazishela nje ilimi. Hey nangu umuntu aya-interpret. Ngathuka. Hawu kanti ezoku-interpreta ngake ngama but umoya ingcwele wangiphusha. But ngathi kwathi maqeda abazalwane ngangithukile ngoba kunezinye izipho abazalwane kunzima ukudlala ngazo. Kwathi kukhonzwa kwaba khona kusho ngezilimi interpretation nga-interpreta lezo ilimi lezo because ngangithukile ngaba ukuthi what if inqondo yami. Yes, kunezipho engamoya when you exercise them. Hallelujah. Kuba khona imazalwane ukwesaba nani nokudoubt. But either way yenze njani? Exercise. Amen. If mhlambe umayimela washo ukuthi bese interpreter uthi abantwana bami hambani buyani jikani. Hallelujah.
At least khona okuswile. Iphutha wenzenjani ozofunda kulo ukuthi bantwana bamasambi sibuye sijike. So what I'm trying to say bazalwane ukuthi do not be scared to exercise the gift. Yeah. Well, the more you exercise the gift, it is the more ukhula ngoba when you are exercising the gift ndisekhona bazalwane kunabantu asebekhulile kulo gift leyo abazokwazi ukwenza njani ukukumentorisha bakukhulise. Amen. Nathi asiqalanga sihlelekile njengami angiqalanga ngihlelekile ukushumayela bazalwane. Khona ngeke ngafakaza la ukuthi angithi nasitholele evangeli ukuthi amacici waqhokwa nalama singles labo uthi mawufaka ama singles mawungena etaxini fire. Jesus angithi asazili ngisasivuja mawufaka amacici i9 city sasithi 9 demons yabona ke asase strong bazalwane namabhuko bewangafakwa ngelinye ilanga mfethu ngashumayela ngikapha amabhuko ne ngakapha amabhuko ngaze ngafika kuma tight ngathi tight bro it's a cycling short yawuze isilungu cycling what short ngoba uNkulunkulu yawenza umusa mntanami bukamuso bawaletha abantu abathathu kuthi azoshiswa awangixakanga mase ngisendlini sengibuza usisi wami sisi makhosi ufike kanjani imali emaloneni athi mfethu angazi ufikile nawa. Yeah. From ngalelo langa lelo kwaba khona ubaba ongibizayo wathebe uyashumayela madanya mazi ukuthi yakhe lo athi man inshumayela yakho yayizolo mathayithi umncane man benza ngithi abawalethile amathayithi abomama kakhulu and ngini mina ngubrother uyaweza amahloni uyaweza amahloni ngibuza manje baba ngixolise kusasa pulpit wadanga saxolisa umoya ingcwele uyibhambathile whatever wathi but be careful kunezinto njengobrother ongaqualify kwenze njani ukushumayela ngazo inobuhlazo lento le yala mathayithi lapho ngoba nabawalethile ababani abamama hey ngasaba nokugibela epulpit following day amahlona ngenzani ngoba bangilanda ekseni vele angikhulanga bazalwane Khulile. yena ngizwa la ngishona ngamathayithi no ngisho lento lokuthi allow igift usenze njani isebenze and eksebenzeni kwayo kuzoba khona ini amaphutha and kula maphutha lawo wenze njani kuyakhula. Amen. Exercise the gift. Amen. Sense of great. Keep the fire burning on the altar. When the gift kufuneka isebenze ibe effective, when you are keeping or stirring up your gift, when you are fanning up the gift, hallelujah. Yes, uyakhwezela mawukhwezela lesisipho awukwazi ukusikhwezela your personal altar ingekho on fire. Yes. For the spiritual gift ukuba isebenze ibe effective iphume yengisekhona bazalwane kufuneka your personal altar ibe on fire isekhona bazalwane ngamanye amagama to maintain noma ukukhwezela lesisipho awukwazi ukusikhwezela ungasumuntu othandazayo. Okubalulekile futhi identify izinto ezidambisa lesisipho. One of the things ezidambisa esiqeda amandla isipho isono. Isono
yazi bazalwane sikuyoba topic yangelinye ilanga. Umuntu uyakwazi ukuba sesonweni but aqhubeke ngani ngegift. Yeah. Abe sesonweni hayi ukuthi azivakashele. Enze ngiyabazalwane aphile kubo. Kodwa aqhubeke ngani Gift. Now sayibuyela lapho ukuthi does this gift continue because of it is uNkulunkulu bakakunikela igift ukunikela akayi reverse. But now is the gift anointed? Is the gift lo umnikazi waso walesi sipho, is this person in an intimate relationship with God, intimate relationship with the Holy Spirit? Because the gift wena isha ngazalwane tohlala likhona thina okwe to maintain the gift in a godly manner. We must maintain this gift in a godly manner. Isekhona bazalwane. Amen. So qaphela izinto ezinamandla zokuyibulala le gift. Noma zokwenza le gift ingabi effective. Kukhona umunye umzalwane seqedile sesothandaza abangcwele. Umunye umzalwane ngiyam-approach ngithi kuye, "Hey uyahlabelela." Uyahlabelela. Mangim-approach ngithi kuye, "Yazi inhliziyo yami ibuhlungu ngawe." Uthi awu ngani mfundisi? Ngithi the way uNkulunkulu akugcobe ngakhona kule gift yokuhlabelela. Wena ngize ngimenzele example ukuthi kwakukhona umunye usisi weGod's Army. Babathi usisi Margaret owahlabelela umuntu ongene ngesandla esishwabene ethendeni. Wahlabelela isandla senze njani? Saluleka. Sisi Margaret bekahlabelela abantu baphile ngithi in you I see abo Margaret umuntu akahlabelela kuphile abantu but the problem yakho you don't take your gift serious. Athi why angithathi serious kanjani? Ngithi uthanda amadoda. Ngikhuluma njengobaba ngithi. Ngithi yakho uthanda yini? Madoda. Uthanda amadoda. Yini uthola nabo? Yini uthola? And bonke labantu othola nabo babuye bakhuluma ukuthi bayalala nawe. Respect. Lento uNkulunkulu akunikeze yona. Ngize ngithi kuye ukudlala kwakho is affecting us. Ukudlala kwakho kunabantu kumele baphile but abaphili ngoba wena ubhizi nezinto ezibulala ini lesisifo. Be careful. Zibalekele izinto eziqeda lesisifo ini amandla. Asiphakameni. Sihlabelele bazalwane sizothandaza ngegama likaJesu.